Pas tahun ke-15 pemerintahan Tiberias, Raja Roma, Pontius Pilatus jadi gubernur Yudea. Herodes jadi raja di Galilea. Hanas wan Kayapas jadi imam besar. Allah berfirman lawan Nabi Yahya. Imbah itu, sidin bakuliling sambil baucap, batu-batlah wan dimandii, supaya dosa ikam diampuni. Batu-batlah wan dimandii, supaya dosa ikam kawa diampuni Allah Ta'ala. Nang kaya tertulis dalam kitab suci surah Yesaya. Ada orang berucap nang kaya ini, bersiaplah kasan kedatangan junjungan ikam, supaya ikam bisa menaati Allah. Samunyaan lambah ditimbun, wan bukit diratakan, jalan nang baliuk-liuk dilurusakan, nang balubak diratakan. Samunyaan orang pacang melihat Allah menyelamatkan manusia. Jadi nang kayak apa kami ini? Bubuhan ikam nih orang-orang munafik. Apa nang harus kami lakukan? Tunjukkan bang lawan kami jalan nang lurus. Siapa nang berisi 2 lambar baju, bariakan selambarnya. Lawan nang kada berisi. Wan siapa nang berisi makanan, dibagi akan. Guru, kami tukang tagih pajak. Nang kayak apa? Ikam jangan berlebihan menagih pajak. Amun kami pang, nang kayak apa? Jangan marabuti ampun orang. Imbah tu jangan memfitnah orang. Syukuri haja gaji bubuhan ikam. Batakun pang, piankah Almasih to? Aku memandii bubuhan ikam. Tapi Almasih tu lebih berkuasa. Memacul sandal sidin gin, aku kada pantas. Bubuhan ikam pacang disuciakan sidin lawan roh Allah. Di tangan sidin ada nyiru kasan menampi. Banihnya dikumpulakan di kindai. Nang hampa di banamnya. Lalu ruh Allah nang wujud burung dara turun ke bahu Nabi Isa. Ada suara matan surga. Ikam anak nangku utus, wan ku sayangi, wan ku hargai.